Inside. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan unboxing na Inside kanalu. Radit ćemo unboxing najmanjeg računara na svetu, odnosno računara pod nazivom Raspberry Pi. Evo, ako možemo da počnemo, ja sam prethodno izvukao iz one kese brze pošte i znači sekli smo ovu celotip traku i evo ga. Znači iz kutije vadimo jednu kesu u kojoj se nalazi njegovo veličanstvo Raspberry Pi. Znači kada ga izvadimo to izgleda ovako. Pa evo, ako za one koji ne znaju šta je zapravo ovo, ovo je najmanji serijski računar na svetu koji se koristi za razne stvari. Znači počeo od toga da na njegu možete da igrate neke igrice recimo, znači neke malo manje zahtevne naravno. Pa recimo možda da kontrolišete raznu elektroniku, zašto se zapravo koristi. Kao što su na primjer možete da palite i gasite svetla preko telefona, znači ako ga umrežite i tako dalje i tako dalje. Pa ovako da odradimo jedan kratak review, šta sve imamo na njemu. Prvo ovdje imamo micro USB, znači evo ovako za one koji ne vjeruju, znači evo ga jedan micro USB. I on zapravo služi samo za napajanje, znači ovako se, znači ovo je zapravo punjač od mobilnog telefona, ubaci se ovdje i to mu služi kao napajanje. Evo, sljedeće što nam dolazi je HDMI, digitalni izlaz za video, odnosno za monitore. Znači evo, imamo ovdje HDMI kabel, evo znači ulazi bez ih problema. I on se koristi znači za digitalne izlaze. Sljedeći portovi su LAN port za mrežu maksimalnog protoka 100 megabita. I evo i njega ćemo da uvodimo, znači to je to. Onda imamo ovdje dva USB-a 2.0, znači ista priča. Uglavnom se koristi za miš i tastaturu ili samo za tastaturu. Znači idemo dalje. Ovdje imamo neke LED diode koji su zapravo znači indikatori. Ovdje imamo analogni izlaz za zvuk, znači za mikrofon, slušalice i tako dalje. Ovdje imamo analogni izlaz za stare televizore. Može se znači koristiti i za to, mada nije preporučljivo jer je na ovom izlazu maksimalna rezolucija 800x400, pa nije baš prikladan za dužu upotrebu. Ovo ćemo za sada preskočimo. Ovdje imamo slot za SD karticu. Znači, i to je zapravo njegova memorija, znači kao umjesto hard diska, znači ovako, uvode se i koristi se kao njegova memorija umjesto hard diska. I sada imamo ovdje, znači ovo su zapravo glavni delovi ovog računara, to su zapravo GPIO, u prevodu ulazi i izlazi. Oni se zapravo koriste da šalju ili da primaju digitalne signale i sada to je neka glavna i najčešća primjena. Vi programirate ovaj računar da recimo na određene signale kada primi da pošalje neki drugi signal i preko njega možda kontrolišete recimo elektromotore, kao prekidače, znači možete da palite i gasite svetla, uređaje, možete da palite mikrotalasno da podešavate i tako dalje i tako dalje. Neke karakteristike znači za njega ovako hardverske također su njegov znači procesor, single core 700 MHz čini mi se, znači nisam siguran, ali mislim da jeste.
i njegova znači RAM memorija je 512 MB i samim tim znači vi na njemu možete instalirati recimo Windows XP, znači za upotrebu znači softverski, ali to da kažem nije preporučljivo. Raspberry Pi ima svoj operativni sistem koji je baziran na Linuxu i on se najčešće koristi, ali naravno znači u potpunosti ste u mogućnosti da birate šta želite raditi sa ovim računarom. Znači da li ćete da instalirate Windows, Linux, bilo šta. Naravno neke osnovne tutoriale, ako da kažem savladamo mi ovdje iz sajta programski jezik koji se zove Python, koji se najčešće koristi za njega, pravit ćemo takve tutoriale. To je bilo to što se tiče ovog unboxinga. Vidimo se u sljedećem klipu, a do tada ne zaboravite da se subscribe-ujete i da pogledate naše ostale klipove. Pozdrav! Inside.